karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa dore yuko abanyerondo basaga 15 ubwo bari bari muri paturuyi bagiye bakabona abagabo biyise abaparakomando basanga 7 bafite imipanga ndetse n'ubuhiri. Abanyerondo banyanyagiye bakizwa n'amaguru dore yuko aba baparakomando bari barahigiye irondo ry'umwuga bitewe n'ibyaha bakora, irondo rikabitambika rimwe na rimwe. Ku ruhande umunyerondo umwe yahise ahamagara polisi y'u Rwanda, mu kuhagera aba bantu biyise abaparakomando bahise batabwa muri yombi na polisi ubwo umwe yashatse kurwanya inzego bamurasa ukuguru, dore yuko bano bagabo bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kurema agatsiko bagatera abaturage ubwoba bakabambura ndetse bakanabasahura, dore yuko aba banyerondo bihuse kugera na n'ubu ngubu bamwe bahise bava mu irondo ry'umwuga bakahita bavamo burundu, bakahita bangaza abandi bakora irondo ry'umwuga, dore yuko abaturage kino kibazo bari barakivuze ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa munani umwaka 2025. Murumva yuko iki kibazo cyari kimaze igihe kinini cyane, nibwo abanyerondo bigize kubatesha bari bagiye gufata umwana ku ngufu y'imyaka 15 y'amavuko, dore yuko abantu banyerondo babatesheje abangaba bakahita birukanka ubwo abanyerondo bavuzaga induru, dore yuko rero uyu mutwe wiyise abaparakomando wari warahigiye irondo ry'umwuga yuko abanyerondo nibazahura bazabica, dore yuko irondo ry'umwuga rero ryahuye n'abantu biyise abaparakomando ubundi irondo ry'umwuga rihita ryirukanka cyane, abandi basigara bayobya uburari kugira ngo bataza kwiruka, nibwo guca inyuma bagahamagara polisi ikahita iza ikagota abantu baparakomando bahita batabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda. Mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo habereye naho ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umukuru w'umudugudu akurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage, dore yuko abaturage bishyuye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bajya kwivuza basanga ntago bari muri system, nibwo kuza kureba uyu mukuru w'umudugudu. Uyu mukuru w'umudugudu avuga yuko ahaye amafaranga gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari yabihakanye yivuye inyuma avuga yuko nta mafaranga yigize ahabwa, dore yuko uyu mukuru w'umudugudu hashije iminota 3 yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu minota itarenze 30 bahita bamufungura yemeye kwishyura amafaranga y'aba baturage, dore yuko uyu mukuru w'umudugudu kugeza saha izi ngizi yahise akubita umuturage umwe ahita haburira ubuzima. Umukuru w'umudugudu ubu yacitse, yaburiwe irengero, arimo arashakishwa kugeza saha izi ngizi ntabwo arafatwa. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi buri gukurikirana uno mugabo kugira ngo afatwe atabwe muri yombi azira icyaha cyo kwica umuntu. Aribwo bwa mbere ugeze ku muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Yari incamake, mureka amakuru yacu tuyatangire mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa dore yuko bamwe batangiye gusuka amarira. Nawe iyi nkuru nuyumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Irondo ry'umwuga n'abantu basangaga 15 bari bari kuri paturuyi, hari n'umutwe witaga abaparakomando hano mu kagari ka Mbyo. Abangaba bari abagabo bari mu gatsiko, ari abantu basanga 7 ubwo bari barazengereje abaturage babambura utwabo ndetse bakahohotera n'abana batujuje imyaka y'ubukure, dore yuko aba banyerondo bigize kubatesha gusambanya umwana ukiri mutonya. Gusa baje guhura mu masaha ashyira saa 3 za nimugoroba, abanyerondo bari kuri paturuyi bahita birukanka baranyanyagira bakizwa n'amaguru, nibwo guca ku ruhande bahamagara polisi. Polisi irangije iza igota abo baparakomando bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB rifatanyije na polisi, dore yuko wagerageje kurwanya polisi bahise bamurasa ku kuguru abandi bakahita bayamanika, dore yuko rero ibingibi byatumye abaturage bavuga yuko amahoro n'umutekano ugiye kugaruka mu karere ka Bugesera.
dore yuko abaturage bakimenya bino bahise batangira kubyinira ku rukoma bavuga yuko ubu bagiye kugira amahoro n'umutuzo, bagiye gusigara bameze neza bitewe yuko bano baparakomando batawe muri yombi bari barazengereje akagari kabo. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Huye mu murenge wa Matyazo ahabereye naho ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umukuru w'umudugudu akurikiranwe icyaha cyo kwica umuturage ndetse agakurikiranwa n'icyaha cyo kunyereza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli, aho mudugudu umuturage yagiye kwivuza agasanga ari muri sisitemu, akaza kubaza mudugudu amafaranga yamuhaye ko yayishyuye. Mudugudu avuga yuko amafaranga yajyanye ku kagari, bageze ku kagari gitifu arabigarama avuga yuko aya mafaranga atigeze ayahabwa. Akanya ko gutungurana uyu mukuru w'umudugudu yahise atabwa muri yombi. Nyuma y'iminota 30 yemeye kwishyura ano mafaranga ahita arekurwa, ariko haciyeho umwanya mutonya umuturage umwe aza gupfa. Mugenzi we avuga yuko ari umukuru w'umudugudu yamwishe, dore yuko bari bafitanye n'ikibazo kubera ko yamureze ngo yamureriye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Gitifu yaburiwe irengero kugeza izi saha. Ishami ry'ubugenzacyaha burifatanyije na polisi ubu arimo arashakishwa. Umuturage uri mubone uhite utanga cyangwa utangira amakuru ku gihe, dore yuko ubugenzacyaha bwavuze yuko cyari bwabwiye abaturage ngo bajye baba focus cyangwa bajye batanga amakuru kugira ngo bakumire ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Tuyasubikire hano. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha kandi turabakunda. Thank you so much. Ikiganiro nakagaruka.